Reka twongere tubasuhuze mwese mudahwema kudukurikira, dushima uko mudukurikira iteka n'iteka gatanu kuri gatanu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abakinnyi 10 bakina ruhago mu Rwanda bafite abagore beza kurusha abandi, mbese abagore b'ibizungerezi. Ndabashimiye. Ndibagezeho iki kiganiro, nitwa Ildefonse Habimana. Ndabashimiye. Nk'uko bisanzwe, reka dukubite twanzura duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa witwa Fauzan Hawa. Ni umugore wa Nsoro Uwimana, usanzwe akina hagati mu ikipe ya Rwamagana. Uyu Nsoro yarasanzwe akina mu ikipe ya Rwamagana FC, anabereye kapiteni kuva mu mwaka ushize. Ni ukuvuga ngo iki cyegeranyo tuvuga cyangwa se ikigeranyo mbagejejeho ni icyegeranyo cyakusanyijwe muri 2022 ku basore b'abanyarwanda b'abakinnyi bafite abagore b'ibizungerezi. Niwumva tuvuze umukinnyi runaka ukina mu ikipe tukavuga iyo ariyo, ugasanga iyo kipe yarayihinduye yaragiye mu yindi, ntibigutangaze. Birashoboka ko umukinnyi uyu munsi ashobora kujya mu ikipe akahakina iminsi mike bitewe na offre yabonye ahandi, akajya gukinira ahandi. Uyu Nsoro uwo mwaka yakinaga muri Rwamagana FC, yaranabereye kapiteni. Uyu Nsoro yari afite umugore urenze kandi ushimishije benshi, dore ko abantu benshi bamubonaga bagatangira guhinduka abanyombayire. Niwe wari umukinnyi muri Rwamagana ndetse no mu gihugu. Ku mwanya wa 10 wari ufite umugore w'ikizungerezi, mbese umugore mwiza. Ntabwo dutindaho, reka tujye ku mwanya wa 9. Uwa 9 turahasanga umugore witwa Uwase Kelia. Kelia, ubwiza burangaza benshi, ni umugore w'isezerano wa Byiringiro Lague. Uyu Byiringiro Lague yahuze ari rutahizamu ikipe ya APR imbere yuko ajya gukina hanze, ariko uyu mugore ndetse na Byiringiro Lague bakaba bari barasezeranye neza, barateranye gikumwe mu 2021. Byiringiro Lague na Uwase Kelia ni couple ishimishije kandi ni couple ishimisha benshi. Uyu musore iyo ari mu kibuga, dore ko abakobwa benshi bavuga utugambo kubera ubwiza bwe burangaza. Size afite, ibirapima, uburyo agenda, uburyo ateye, uburyo akina, ni ibintu bikurura abakobwa benshi bigatuma akundwa n'abakobwa benshi. Ntabwo turi butinde, turajya ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 turasanga Uwase Claudio. Urugo rwa Manishimwe Mangwende nawe n'Uwase Claudine cyangwa se Claudio ni urw'aba sportif, kuko umugabo akina ruhago ndetse aherutse guhabwa na Hyper Football nk'uwahize abandi mu banyarwanda bakina hanze, mu gihe umugore we akina kiriketi. Uyu Uwase Claudine akina kiriketi mu gihe Manishimwe Mangwende akina hanze. Bivuze ngo nubwo Manishimwe akina ruhago, umugore nawe ajya acunga umupira, ajya akina kiriketi. Niyo couple nanone ishimisha benshi, couple irenze, couple nziza. Ntabwo tutinda aho ngaho, reka tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umugore witwa Kagame Vanessa. Ni umukunzi wa rutahizamu Biramahire Bedi Christophe, uherutse gusinyira ikipe ya Al Saud yo mu cyiciro cya mbere muri Oman. Yakiniye mu myaka 2 ishize. Kagame Vanessa, umwe mu bakunzi b'ibyamamare bacisha bugufi kandi bakundwa n'abantu benshi. Uyu Kagame Vanessa ni umwe mu bakobwa beza b'uburanga abantu bose bifuza. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umugore witwa Niwengabire Francina. Ku itariki ya 10 Ukuboza 2020 nibwo rutahizamu w'Amavubi Usengimana Dani yasabye
anakwa umukunzi we niwe Ngabire Francine. Ubu akaba ari couple ishimisha kandi couple ihenze, dore ko ari umusore ari umukobwa bose barangaza benshi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Mugeni Oliva. Ni umwe mu bagore beza, abakobwa b'uburanga, abadamu beza bashimisha abantu benshi. Ni umugore w'icyamamare utangaza abantu benshi, udakunze kuvugwa mu mbuga nkoranyambaga, yewe nawe ntagira icyo atangaza. Ariko uyu Mugeni Oliva ni umugore wa Irambona Eric. Iyi couple ni couple nziza kandi ni couple ishimishije, dore ko ari umugore ari Irambona Eric, bose ari abantu bakiri bato ariko bahuje, dore ko bahujwe n'isezerano. Ku mwanya wa kane ntabwo dutinda, turasanga uwo bita Umunyana Shemza. Ni umugore wa myugariro Rutanga Eric Kamotera, ukina nka myugariro wo ku ruhande rw'ibumoso muri Polisi FC. Niho uwo munsi cyangwa se mu myaka ishize niho yakinaga akina n'ikipe y'igihugu Amavubi. Rutanga wamamaye mu makipe ya APR FC na Rayon Sport mbere yo kujya gukina muri Polisi, yasezeranye kubana karamata na Shemza mu Kwakira 2019, ndetse bafitanye umwana w'umukobwa witwa Isimbi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bayingana Daniela. Ni umugore w'isezerano wa myugariro Usengimana Faustin, ukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ku mwanya wa kabiri ntabwo turi butinde, turahasanga uwo bita Muyango Claudine, watowe nka nyampinga ubererwa kurusha abandi muri Miss Rwanda 2019. Ni umukunzi wa Kimenyi Yves, umwe mu banyezamu beza banyuze muri Kiyovu Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi. Kimenyi Yves ni umunyezamu mwiza kandi w'icyerekezo, ariko mbere y'uko abana n'uyu mudamu Muyango Claudine bari bamaranye igihe bafitanye urukundo rwatangazaga benshi. Ntabwo turi butinde, reka tuze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugore bita Iribagiza Joy. Ni umufasha wa Mukunzi Yannick ukinira Sand Vikings If yo mu cyiciro cya gatatu, wahoze ukinira muri ikipe, dore ko icyo gihe cyangwa se urutonde rukorwa muri uwo mwaka 2022 ariho Yannick yakinaga muri Swede.